guys, waktune kuliner malam guys. Iki bakmi Jawa. Pak, mie ini tasik. Tasik guys. Mie setunggal, mie nyemek. Oke. Sayurannya tak iki. Terus gak guys sayur gak opo guys. Oke, siap. Mie nyemek ya. Oke guys. Arengnya nuntut ya guys. Mie nyemek ya. Oke guys. Gak pakai telur. Gak usah pakai telur guys. Wajahnya gosong guys. Keluk-keluk. Pak Dini guyang-guyu guys. Lagi andalan kayak gosong sementara. Oke guys. Pak Dini seneng guyon guys. Iya. Namanya sinten Mas? Iya. Oh, aku. Nggih, sinten namanya? Ben penak nek kenalan. Bang Udin. Bang Udin. Iya. Ini tempatnya itu pundi? Sadiane. Oh, Bogor. Bogor sebelah pundi? Arah Bayangkara guys. Oke. Tutupnya jam pinten guys? Jam 2. Jam 2. Sementara ayamnya kampung gak apa ya? Gak apa-apa guys. Ayam kampung. Mantap guys. Biasa ayam kampung. Nak mie Jawa spesial ayam kampung guys. Bakmi Jawa guys, kita menune guys. Tidak guys. Murah meriah. Monggo mriki. Terus guys, oke. Ini nih. Spesial mie Jawa guys. Mie Jawa yang ngono iki guys. Gedi dawa mie Jawa. Apa guys sih? Kecap guys. Oh kecap. Kecap ya. Oke. Mantul guys. Kilo guys gak percaya wae lho. Mie nyemek. Mie nyemek lho. Mantap guys. 5 menitan atau 3 menit diukur dulu. Sudah malam guys ini. Jalannya masih sepi. Sudah sepi kok masih sepi. Oh. Rodok blur guys, kena penampakan guys. Lho itu guys, penampakan tuh guys. Oh iya, penampakan apa ya? Nah, padang guys. Oke guys, ini motor lewat guys. Pengentasan. Oke guys. Ini buka jam piro guys? Oh, batu maghrib. Oh, bakdo maghrib buka. Wis siap kabeh ya guys. Nggih. Oke. Kilo guys. Nggone ning Bogor. Arah Bayangkara. Bakmi Jawa. Loh, sane bakmi Jawa. Yuk guys, pengentasan. Oke guys. Mateng Mas. Mateng guys. Mantap guys, saya mangan guys. Oh iya guys, lek ngentas gak ngono guys. Oh iya guys, mantap. Mantap guys. Mas Udin. Payo lho, lho, bakole. Payo.